Ni wirigiro bwakwa nwithirite uri na ugoro bubwega karibu kairi kiri mubango Joan Kathi Enopeu narua tugitegera women in leadership batikano ege siasa na borea ladies kana women baraba gushwa itebya utongeria nite baibanganitie nijare kubokerokera nijare kubangania narua turi na munya jo kwatanira na madam Catherine Kanake uri Enopeu Women League chairperson. Mimi beta kabunda limi karibu sana na thank you for choosing us. Karibu sana mheshimiwa. Aipo bwega bwana Kabwe. Aipo bwega no tobago togwa togeni ke media ya Meru counties na very soon togeta akwe Kenya yonde. Kambuge korendere ki Facebook antu ibo topongeza muno bakauga kiama kia Enopeu igitete bwega. Kambuge ibwega sana kibara bo tupongeza na bakona itwenderete bwega ende kwi wenderone oritie ukona muntu akomenti kwa kiama kia Enopeu ya family oria ningi yo kinyakarama buruare together twin aspirants in most of the ones in Kenya, most of the constituencies. Sure. Na nontu we mutongeria wa ekoro kire kiama kia Enopeu anitia the women who are seeking elective seats bokui bangania nontu bwankirono ege siasa sio rahisi but how are you navigating the landscape? Thank you. Nande women in leadership nande kwethara kwina women empowerment kuri baere empowered mono na bathoma sana na kinyethira igukarajeka kuri bate gwitikirwa ari female ibatonya kiamene gitu kia Enopeu na batonya kiamene kia Enopeu bachwetwanya to MCAs MPs senator na inyanga bana na inya tukona mwekuru president twenda bwega muno ende kira oni akimbuga kambuga inya tukuga women batonya in leadership na itokwenda bejo twatwanya kiamene kia Enopeu ampe ndaki bethro bene heshima na kwana je kuru bara baguri bena akuru nje ciao bethro bene muntu akethero na heshima na mukuru we na ije mukuru no we kiongo kuka utiontu akathithia batete kandirite na mukuru we mukuru wa mwengo wa end ite kumia mutwe auga no ntu indomete indajo ire Enopeu I'm aspiring to be MCA MP kathithia ora kwenda ari kiama gitu kia Enopeu me as a woman leader I'm encouraging ladies to join Enopeu to be aspirants in the bethre neshima kire akuru bao awapatirinda butalimira dale akairinda kwire awapatirinda imukiri burungu. He is a role model, a father, somebody's husband, mtu menyerete nguye we bwega, a God-fearing man. Na ndina akarainya agituira tubati ekuiga mfano joawe na toka embrace what is good as good Christians. Ora uga ikara kiuga neta akirimene na karomba muntu era gutwitera ngugi ende mbechi wakanekera cio ana beto banda kana bari beta kwa nguns. We are trying to discourage that as much as possible. It's not a very good act na iguchokia ndekuru yetu na nyuma. Sure. Na kinya rira tukwariria ekuru imbera aje ciao bakiera
yaku yigie kukandana na mbogita maturene na rubari ruro Mount Kenya? Unto bwa substance and drug abuse na mono njobi, it has been a problem for quite some time now, especially in Mount Kenya. Na Meru nije ndiyejaga gikombe kia mbogita. Uramenya umuthari? Na ndi in Meru antu ibanyunya njobi sana. Indi kabere kare aria bero no ntu ibatongi. Bena mbeca cia kaua, bena mbeca cia majani, bena mbeca cia iria, bena cia ikwaji, bena cia mboka. Indi kabere kare aria njobire cia nyu. Na ndi gavana wetu mpendwa na rwangi rwaku rwa Arcombound tegere na bo discuss na governors bange no to thina gwite miro aki everywhere na ban discuss na national government etige kugera nairwa. It is devolved, it is what kwena feeling katika ka wananchi siasa ituike cia maorongo nima to some extent yes. Menye tuonete thirikari iriku katuge thirikari ya rais wetu mpendwa twamutarite tumwenderete muno na kiama kia UNDA mutharimi nwije like Mount Kenya uria tuga itwamutarire na kura nyingi muno lakini kuma aratonya na to promise ite mantu ja maingi sana na to promise ite muno rwangi rwa barabara na ya Meru tukona bridge ya Tharaka Nithi kambuge Meru level 6 ni gwakwa Meru level 6 yu njeshi iriku ni gwaka tokwega koromone muno cio nteta no ru antietha ni gwakwa gete gwakwa bando tokwega koromone na tete kuthiria the request governor mutmanto ethingiachwe a place arakathamiria the traders kenda kwithira kuri na ground breaking and so on. Gatuge na Meru level 6 yu itukuona ni gwakwa that one is not a failed promise thoko tuge gakwa na aria kekuona indi goro kinya thigo karaje katwairitwe muno rira rais arari na bureruri na ugire ndaraca yu ya Nithi ibathiritie kuria ku compensate bari aria ndaraca getira na gwa contractor in ground na ino ntu imanto jecho katuge atwitiki tutige kuga it is a failed promise itengeri 7 billion na iraire ni about 300 and something itengeri 7 billion na iraire ni about 300 and something million and they go tiara 6 point something b iraitarewa na mwaka wa thirikari uyu kwambiriria July tariki 1 tumekithira that money is appropriated kana inaikauma the budget wamba kutha ni jendo no rio kaejana urio kamwa maybe a conditional grant specifically meant for that no andi no to kuga oni tiomba kuga purely it's a promise that is not going to be fulfilled. Let's wait and see no to imanto jecho ugoti na NTSA bari na sheria njaro cia ira Kenya bago feel ni njira imwe ya thirikari gucionera gia kuruma it is true ituronere mitandaone ngathiti-ini radio-ini that ngari cionthe cia iria cia antu kiumbe ikathithairwe inspection yearly na untu buu from time immemorial butathithika Kenya kairi na ndi ukarigwo niki na Kenyans are exposed to so many taxes overtaxed indi tuketha tukiona mbeca iji ni gwita barabareni no turande ngari thithirwe insurance yearly muntu arengirije kaithatu indi njira irio ugwitira ciana lot of potholes ciana maiga ciana metaro utikuona mbeca iuritwe na njira mbeca itio kuthithiria barabara ngari ikare ikithuka na ndi Mukenya na kuinyirika Kenya anafinyirika na uguo mburia kethira
thirikari bati gwita mbeca kikiri kuromba mbeca misa twithira tutongoretie no ntukuringana na riboti ya control of budget Daktari Margaret twi namba 3 kiri winyangia bo mbeca cia mwingi mantu ya ugendi thirikari ya kaunti ya Meru igitumira milioni 515 kiri travel both foreign na domestic. Na de ripoti cha control of budget rimwe ni igutuchanganya kidogo no to last week kwe ripoti ya iti ikionanagia Meru gavana wetu ai namba 2 kiri absorption ya mbeca cia development. Uramiona? Na kini nkwenda kwa chitumiri bwega like ke Ministry of Health. Ministry of Health yuburu ingwikira tiki no tukatega isibitari nyingi ngabana bangite gukiria kenda cia level 5 sibitari nya Nyambene, Meathene, Timau, Kanyakine, Githongo. Githongo ka level 4. Na Mikumbune I think sibitari inya ndauga Nyambene, Meathene, Timau, Kanyakine. Na thirikari ya mutuma na ngavana wetu na ciumitie muno sibitari cina ndawa tikagure na ndi thai thina ari imbeca cia operations na maintenance dispensaries na health centers kwi mbeca baeja cietawa HSSF na ibati kwa factored in kiri budget ikithithwa county assembly dispensaries na health centers ikaewa mbeca lakini tamu hizi kaunti Tugabo mbere akwenda ucagira State House kana State Lodge. Ntukuwe boleru icho Ari si hiyo ki sababu ciawe cia gusupport thirikari ya Rais William Ruto agite bumu bwagwo agacagira State Lodge baikwa mateme huku makiria tongoria bakauga bukwenda to enjoy barabara and so on na our fellow bara batete uturo bwao nontu bwa njara indito ya thirikari kiri maandamano bo bare enjoy atia these goodies nontu nande barekite uturo bwao na bange batukumenya ina habari. Very good. Nande kinyathere nkuga to support thirikari ya Ruto ndaeja na reason being itwa mutarire na noe we thirikari ni thai na twarea kumu support in fact utekio tukona etu atakire opposition na ndi immediately utekio tukona na ndi no tonwe sitting katumu support thai na nya ngavana wetu mutuma no tonwe oriku atumu support na ngavana mutuma atiomba korega ku support the president ure we ku thai no tunya wote kia kona kia national government no tonwe kwaere ore ku support uria utekio kona lakini unitaka support thirikari ikiuraga na betu undi muciari na nyatha ante muciari nyatha ante na mwana ntigwa bwaga mwana muntu akiuragawa no utekio akuragirwa. We have been condemning this kuma protest ya finance bill wana kabui owa kairi mbugite ana bare betere parliament kuboraga it was not the best option.
Oni taga nkone nyethra bari parliament kinya barengi ja bakaugirwa na lot of tiangas kana gintu nya kio bamamia bonde bagekero tractor na bageta bakauma ana nyi utemba kurwana ana nyi na muchinga. That is very wrong. It is very wrong. Na dinyana de we condemn the abductions na killings na antukura. No tukataganya protest irari chocho. Na re tutijethra I president wetherwa ejana that go ahead ituje wakwera ugete anto bakaratha maguru. Menya maguru taja imuti na te chuma na je na brand vessels. Inya euneri an unfortunate statement. Ende atuge kuragana na kuba abduct bakiura. That is very wrong. Kinyadra mtu na kwenda kukaragitini. That is not the best way of kwenda put fear. Kire anto kenda urimeni gitini. Inyadha ito kusupport thirikari twitera ngugi tutekuga yuragane. Tutekuga yuragane nengwete kyote mukenya okugwirirwa bu. Ni kwithirite kuri na miario ya siasa ntego miakithia muungano jwa kiama ni jure kumenya tika we secretary general kuruta statement ye kiama ine we chairperson wa Women League ntego memoni yaku yariko yeige kugokana gwa Kirimara ikwithirite kuri na Rwaria Mount Kenya East na West ciathuranwe bamwe batongeri nyare OCS ruku bakiyeka na konania bakiroria matano ntu bwa siasa hii kuga tukwe separate akiwa nekendeke ona ndende mutongeria wa ekorwa kiama kia NOPEU wendo bwakwa ndingienda tukara tukwatanirite ora tutwire uria tweta wa Ngema Embu Gikuyu Miru lakini no tutwire tukwatanirite batwi itu tutura tu supportete antu ba Mount Kenya West utiro twa bareti down menya ibo bethera be majority turi batwi twi Tharaka-Nithi na Miru tutakinya ukairi na ndino batwi tu ba supportete miaka yonthe kinya batwi twa ba request tutio ba command no tuno ure bakenda twa ba request na gitio inyabo this time but request tunge kindiki tukwate kindiki mkono alimeni au ali na bubu leo kwibo ba kuwa gashagwa siasa cia mpatho indi utikona ya siasa hii cia ngaukana kirima ira kwa supporting some people inyacio ire siasa cia mpatho cia kwathura na kirima akwenda kuga atiri wendo bwakwa mpenda tukara tugwatanirite yureta wa Ngema Embu Gikuyu Miru na ndina bono tututwire tuba supportete miaka eu yonthe since independence inyabo batu support thai twina deputy president ukugwata munkau indi ukeja kwithirwa batenda gutu support rere ngira batwita mundu wa nyumba kethira batenda gutu support I can also support tugaukane batu tuimbirie getu no tukaba aja irunduni meane yaku enkurukia gwita Nyeri na gwita Mount Kenya West na aria Nakuru kabo twino akwia na ndi twabaromba na gitio inyaga chagua inyawa itane bau bange ba Mount Kenya wingi West inyabo batu wati this time batuikie ngugi. Yes. Okay. Kuri na manta maingi akwarirwa kire kilingo gigi siasa atongerie bakwaria mantu ya maingi indi we uri mutongeria ni untu buri kubura oko feel that boteko attention ire bateri boteko arirwa bura wetherete bubateri kwithira bokarirwa something that needs to be kupewa kipaumbele na yaka antu atina area ya gukuche mantu yo ndi mutongeria na number 2 mantu ya gunism eno tukuma abduction si rambiria kutwe tuona kwa atu bari abducted bakaura bamwe bakaura completely bange bakone wa miri itei kura iringwa visikite in 6 months yeah
twenda kuona ithikite mbere kure iringo twagwirwo muno turi Ameru. Atiri moni yaku yigie kitu gitagirona gya nkuje corruption. Mwai Kibaki augire it is a dragon that must be slain. Ende kwina feeling among the young people at corruption ki system yongwa ndene hivyo ndio kuga bakiuga drain the swamp. Fagia yote. Ya, ntiuga tiki system no me itokuona me atu Kenya itaka tu yome Kenya. Na ndio unda kwa example ya e-citizen. Inya tokorwo ni imbonde irere tutiuga. Bamwe bari o tu au like na imbecha cia Kenyans bakwewa michara yotheri. Nothing. Mbonde ja EACC I call it useless. NI erenge ya National Integration Cohesion and what? National Commission Integration. NCIC. It's also another useless body. Not a lot of hate speech. A lot of things are happening and they are just there. National Commission. Ikiwa kuona nande inyanjencies na